2, 3, 4. Аксайдын суусу шарагат, чоң сайды жиреп аралап, жайгышы куят таптаза, суусу көлдөн аябайт. Аксайда толуу таштар көп, ташына окшоп малдар көп, касиеттүү жер белем кышында да кар түшпөйт. Тоосунда толуу гранит, көз жоосун алып кызарып, болор эле кызыл шаар жасаса эгер таш делип, абрикос алма өрүгү, суктандырат көргөндү, жыптасаң жыты буркурайт, узартат жесең өмүрдү. Эртең менен тоо жактан удургут салкын абасы, кечке жуук согот көл жактан салкын жел келет карачы. Дем алсаң өпкөң ачылат, таң калтырып адамды, башка жерге теңебейм Аксайымдын таза абасы. Күмөнов Асанали менин атам. Мен Күмөнов Жолдошбек Асаналиевич. Атам 1913 жылы төрөлгөн Кызылдөбө айылында. 1927 жылдан 30 жылга чейин окуп, 30 жылдардан баштап кеминде мугалим болуп иштеген. Андан мугалим болуп иштеп 41-жылы согуш башталганда 41-жылдан 46-жылга чейин согушта болгон. Согушта көп медалдар менен сыйланып, Кызыл Жылдыз орденинин ээси ал атам. Япония эмеге чейин, Германияга чейин барып, анан 46-жылы согуштан кайтып келишкен. 46-жылдан баштап келгенден кийин чарбачылык иштери менен жүрүп, анан 47-жылдан 50-жылга чейин Тоң районунда райпотребте башкарма болуп иштеген. Ага чейин дагы МТСте директор болуп иштеген. Ал 53-жылга чейин иштеп, андан кийин 53-жылы ушул биздин Аксай колхозуна башкарма болуп келип иштеп, 57-60-жылдарга чейин ушул колхозда башкарма болуп иштеген. Анан 60-жылдардан кийин ушул чарбада комплексный бригадир болуп, ушул 70-жылга чейин иштеди. 70-жылдарда пенсияга чыккандан 74-жылдарга чейин. 74-75-жылдардан кийин колхоздо пенсиядан кийин отдел кадр болуп иштеп, өмүрүнүн ачы 80-жылдары бул дүйнө менен кош айтышты. Биз да ошол эргесиге жакшынакай даярданып, жакшынакай ушул эл журтка биринчи орунду алсак деген эле оюбуз. Мен ушул атамдын намына 1996 жылы Шабдалов Бейшанов атамдын намында айылдык советтин депутаттары, ошондой эле аксакалдар кеңешинин чечими менен ушул биздин көчөгө Гагарин, мурунку Гагарин атындагы көчөнүн ордуна ушул жаңы ысым ушул атамдын ысымын ыйгарышкан. Эми мен ушул атам тууралуу кичине бир аз маалымат берип кетейин. Бир аз да болсо атам ушул өзүбүздүн айылда Аксай айылында 1912 жылы ушул жерде төрөлгөн экен.
алгачкы колхоздоштугу мезгилинде комсомолдук ячейкадан баштап согуш жылдарында 1943 жылдары Ак Тирек селолук советтин төрагасы, андан кийин 1946 жылдан 48-50 жылдарга чейин большевик колхоздун башкармасынын төрагасы болуп иштеген. Андан кийинки ушул 50 жылдары Аксай колхоздун башкармасынын төрагасы, андан кийин колхозду бирлештирип 22 партия затында колхоздун текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп иштеген. Андан кийинки жылдар ушул өмүрүнүн акырына чейин ар кайсы чарбанын ар кайсы жумуштарында ошо заводсклад кампатчы болуп өмүрүнүн акыркы жылдарында ошо райондук оостун тармагында суу техник болуп иштеген экен. РГСге ушул Асанаалы, Бейшанаалы жана Байтык көчөлөрүнүн РГСсин сиздерди чакырып кетет элем. Мен ушул эшикке 1959 жылы келип бүлө болуп кошулдум. Анан атам жумурайжукка кереги тийген адам экен. Бул жерде 1916 жылкы согушка ушул дүйнөдө айтайын Кыргызстандын бир жараны болуп чоң согушка катышкан экен. Атам Бакыш өтө мээнеткеч, ушунча элге пайдасы тийген адам экен. Малдуу жандуу болуп. Анан ушул ага тууганына чоң жардамдарын көрсөтчү экен. Анан өзү боорукер, аябай ынтымакка чакырган, ырыс кешиктүү, дасторкону берекелүү. Мал сойсо ушул көчөнүн аксакалдарын, Аксайдын башынан аягына чейинки аксакалдарды чогултуп, согум сойдум айланайындар келип тамак ичип кеткиле деп чакырып, артисттерин өзүнчө чакырып, мен келген кезде жашап калган киши эле атам илгерки эмеде Ит-Союзда бир топурак болуп иштечү турбайбы. Малды өңүнөн таанып отчет берсе, эл документ жазса, атам Озеки берчү экен. Канча мал айдап барып өткөзсө, Месекемиратка аларды, ал киши канча тонна ет болопту Озеки айтып койчу экен. Точно Месекемиратка өткөзсө, точно ошончо тонна ет болчу экен. Намыс болуп кош канаты оболоп учуп талбаган жеңиштерге бирге жетип ынтымак жолдон тайбаган жигиттериң шумкарсымал бийиктек менен дос болуп даңазалуу бабалардай көтөргүн элдин байрагын Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Нурдан бүткөн айым кыздар жан билин ару балаган наркадалуу байбишелер ырыс кут үйдү кармаган үмүт болуп жолурайт гүл көз жосун алат айланам Кыргызстан бакыт үйү түбөлү гүлдөп жайнаган Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга
колдоп кыргыз жерин жаманды кайгы баспасын, кыргыз көчүн улуу жолго данышман Чыңгыз баштасын. Урпактарга мурас болсун ажайып манас дастаным, касиеттүү кыргыз жерим чалкыган бийик асманым. Кыргызстан алга алга өркүндөй бергин. Kançadan beri bir yıl aylanıp bardat, bir şu baksay şimdi ayın içinde göçeralik Kırgızistan uyuştuğanına, en başında başta olatkanına şöyle kalıtılık aytmak dedik. Andan iyi ki daha göçülü Kırgızistan olduğuna ki bugün Ceydik Doğuçu göçönün, Üç göçönün, Beşin alatı, Hasan alatı, şu Baytik ataları göçösünün Kırgızistan'da göğü olup oturağız. Ama Kırgızistan bu jakşı ölçüne tilekleşmeyin, jakşı olsun, büyük olsun. Bundan üstüne daha fazla olmaya çalıştık geçmeyin. Bakmak, mayramızdan mı? Kutmandı geçinizler benim, hurmatlı Aksay ayında. Bugünkü ırmayramızda benim bardığınızlara kutuktayız. Sizleri benim biz sıymaktanağız. Sizlerge biz razıyız. Aman bolunuzlar. Daima bar bolunuzlar. Asmanınızlar açık olsun. Göğününüzler kuğunak olsun. Çok rahmet. Sizler bugünkü göğüntü geçinizler ben demekçimin. Bana oşantip hayırımızda bana uşul yılı başlar vaktini geçeriz. Uşul akırkı olup, uşul üç köçöz berip atar. Gülük görmüş sayın 4 ayağa tuğra etip bana güve olmanda ile bardık uşul köçölerimiz birine bir ötüp koyup berip atar. Öse, hurmatlı Aksay'ın turgundары, büyüklerinizlerді sahnaga buru menen sizlerge көңүлдүү кеч каалап өтөлүп, немесе көңүлүңүздөрдү сахнага буруп барсаңыздар. Карап турсам таш этегиң учуп тургандай көрүнөт. Бизден мурда жерге жолугуп, шинелиңден октарынын жипи төгүлөт. Ордендерин көрүнбөйт го төшүңдөн. Сен таш денеңди эс алдырып көмбөгөнсүң. Чарчасаң да уйкуң келбеген. О, эстелик. Дагы келдим алдыңа. Эриңдиңби? Сүйлөшөсүңбү? Дали жашсың, жигитсиң. Атай келдим. Бүгүн көпкө отурам. Бүгүннен айтасың. Дайым келсем, дайым көрөм. Бирге жашайт. Сенди укмуштур бар. Bedelingdi, şu bölümge işenbey jürösündü.
Алигиче кайпактап баштыгына мага сактап бир нерсе өтөсүзбү? Абакеси, жерге салбай башыңды, жазып койбой өрүп алчы чачыңды. Кадимкидей күлө багып, келчи бери жаныма, аарчы болчу агызбастан жашыңды. Апакебай, жакшы көрөм жаз айынын көктөмүн, жактырамын жан-жагыман жаштар басып өткөнүн. Жыттатып кой, жалгыз жытып, мен аларга жаштыгымды төккөнүм. Биз күрөштө курчулук тыным албай, ажал менен күрөштүк жалтаңдабай, кээ бир биз жазатайдык ок жаңылып, ач ажалдын жыгылдык колун кармай. Биз өткөргөн мүнөттөр күнгө татып, аткан октор жылдарды жула качып, чоң чабуулга кирерде кучакташты, кылым менен жытташып, оюндашып. Эй адамдар, биз силердей күл албайбызбы? Биз силердей күлкүнү каалабайбызбы? Уккулачы селкилер, атылган ок биздин жашоор күнүбүзгө тийди, биздин учкул сүйүүбүзгө тийди. Бирок арман эмес бул сөзүм. Өзүм туулган мекенимде турамын, эли жердин жашоодогу сырларын укпаса да угуп турат кулагым. Эч каласың эне бергенин чекти, эч каласың адырдагы гүлдөрдү, эч каласың мектептеги күндөрдү. О энеке, балаң үчүн ак урган, о энеке, балаң үчүн жан кыйган, бала бакыт чыкпас сенин боюңдан. Жылдыз гүлдү көрсөң ары жээгинен, жылдыз гүлдү уулум экен деп жүргүн, үзүп калсаң өзөн суунун боюнан. Биз көптөн бери булбулун укпадык, келечектин жылдыз үчүн жан берип, эн ордуна кара жерди жыттадык. Келбесиңди билгенсиңби сезги жапа, узатканда кол бердиң кабак түйүп, маңдайымдан өттүң, кана өттүң, башка күндө антип такыр өппөгөнсүң. Жер суулар, аличилик бүтпөктүр, кайрадан дүйнөдө жаз кайрадан суунун шарын тыншады. Кандуу күн кайра келбесин, адашты бала энеден, адашты эне эринен, бала эранда ок кошту. Куш ордуна октор учуп асманда, жел ордуна октор учту асманда. Нан жебестен, су ичпестен кезерип, ата журтту кубат туттук биз жанга. Секундтары согуштун жай каккансып, өлүм, жашоо чуркап жүрдү жол бойлоп. Анда дагы түңүлбөдүк өмүрдөн, акылдарга аралашты тирүүлүк. Бардык жерди кыдырдым, бардык жерден уктум, көрдүм силерди. Краснодар талаасында ташсыңар, бардык жерде барсыңар,
Bardık yerde jigitsingер, жашсыңар. Bardık yerde ölüm üçüne çalıp, bardık yerde yaşap jatat baktыңар. Açık yolun açık durat Manas eli, alımga tanıldın sen jürü kırgız, andıktan bir-biringni sürü kırgız, ata sal, ar namusты bülö kırgız. Bayjakı balam söyüncü, bugün senin bağına arstan tuğulgan şergel, kaynırsa kulğun tebegi, kamlan sultan erkezi, Oğluna kara karmay düştün erman, karma şuğa soğuk, kara kanına kızıp kanın tügüm degenin. Oğluna saraldın, uçtay düştün erman, salı şarılan yoğundu, saraldınday sargaydık men tübünü jeten degenin. Saraldınday sargaydık men tübünü jeten dedini, bakırı bağlan düşkündü, düşkün жерден çаңçırdı, ыйлағанда қалбақ, түріп тойлап жаншырды, күні бөліп, аржағында балаңды, қара көк тал көрінді, қара туса балаңды, қара көк тал көріндің, қай берен менен арыстаны, қусын жапты болды. Hay mezgili kelipti, oşol kezden Ermanas jetken jaşın doluptur. Kara Xitay manjudan 80 balan barıptı, ses körsötüp kırtıdan 85'i kalıptı, 80'inin içine boz kalmaktın çoğulun. Manastın jolun turgut, 80 balan ongut, kızıl talak kurut devey. Berkilerdi korudut, tentip gelgen bulut, 80 balan kaçırdı, 40 balan asıldı, dağlayın kırdınız, sesli jerge büküldüğü, 80 balan aldırda, kelin bolup tügündü, karap dursa kançanın bilekinin sap ketken, tügünün kap ketken, çırra kaçıp tügürü, çımında canı tügürü, koy koylosu bolgon çok. Kara kalma gongun çok, koy koyla dursa manastır, seni kim baldar jetmedi, jeti çok mor tutmuştum, cevalıp kalma gongu dey. Kürgün tuman küzdüm, örtün gözü ben çatı, karı boyun çınarsa, kalayırdan başka iş, taşkan içeri varlıktı, karada jonunda, kara sokmur kolunda, sokmurun oyunu ötteleği. 202 balbadı, 5 manas başladı, aldırmıştı tartaydı bey. Arızdandı, taşladı, talka çaldan nemedi, koday metin salbadı, kalaymandı başladın ey, 202 balbanın ey. Kayraninin kaniki, kelgenlerin gebu, 8 kancur çoğulu, toy bere teken debu, hayabay nazar sal demi, tay toruday budandı, hırım kılıp bol toyma, çabayım de pal demi, arpadan asa zembedi, arpadan asa zembedi, hayra terin al demi, kürüşte kürü cembedi, kürü terin al demini, kulpungan saydın kuyruğun, koşay menen tüydemi,
Eki gözgün yaşalıp vasiyettün enesin çeyirdiran batanıp Bullu turgan jelegi tosup çıkıp kal demi Atlar kaytar çağında can adam yok canında Belesken çıkıp varıptır ay gördüm kangan dürbünü Vuran bastı ceberi buldu gözgün ceberi Arıstı varap kal derege Ağızdı varap turgan Orgu şorgu şancıdan Organ candı kırgınsın Kani keliden cancıdan Artasının akıpan Arçına çorka alıptır Arcağını karasan Udalaş altımış açığa gelir alıptır Mına sondun taydoru Ottoy bolup çağınıp Kılıçtay bolup kağılıp Astıgan kere çıkan torubay bün Nurga Zulu Kora Manastan içinde Muğundan burası Atadan kalgan uşul sal Dalay bir doğurdu varıp İbahtan kalgan uşul sal Süt menen koşa bilenip İneten kalgan uşul sal Nazarınızlarda ettik dağını halklar Gelin ağul Kızıke udur gele donuna Bornan Ular ergip konuptur Umaya jortan birigip Seni güye gele verivay Jatıptır Kızı geldin ele kamçına Saldırvan Kızı katan dele gepken Kaldırvan Yengiltip kamçı saldırva Kaynatanda bektey gör Kaynilerde çeptey gör Alganın menem gögörsün ha Altınday veşi gömürgün Gütkönün menem gögörgün Ağzıke gümüşten ele beşige Yöngörgün Kızıke aknikendine Kuttuktayma El kuvansan ardağım Eldim bir bergen batası Kızıke kavaleli olsun ardağım Kızıke göçken dele göçtün Görkelen Ceyhan bir cükten burçelen Kızıldan kamçı Kımkap giyçelen Kızıke kılçay vayele doğranay Sürçelen Kudağıya uçuk verdim ay Saptavalay Akşum karele verdim ay Taptavalay Kudağı göçük ele verdim ay Saptavalay Kudağıya gökşum karele verdim ay Taptavalay Kızım bargan жерінен бақтылы olsun, bağı açılsın. Taştay katıp suudaysın sen. Oşol жерден bülösü ol, oşol жерден ösü ölsün. Айтқаныңыз келсін да. Силер рұқсат берсеңер, келінді алып шығышсын. Екі балаға бақ білеп ұзатып қоғыла. Эки жаштын кармашкан колдору түбөлүктүү болсун, бактылуу таалайлуу болсун, элдик балдардан болсун. Куттуу болсун баш кошушкан тоюңар, ачык болсун жашоодогу жолуңар. Силер үчүн
айтқан тілекті шын көңілден қабыл алып қойыңар бар болайын. Урматтуу туугандар, бүгүн 3 көчөнүн ыр кесесин тою менен кошо келиндүү болуп жатабыз. Келиндин тоюнун урматына жараша жалпы улак тартыш тою да болуп жатат. Эми калган тойду жалпы туугандар клубка барып берсеңиздер, калган тойду шу клубтан өткөрүп, ош жерден күбө бололу. Dayra bolup ağılıp gelin gelet ak şöpülü camınıp kutluk taşıp jubaylardın ülbödün toy baştaldı alakandar çabılıp bileyli jaş selki turba bileyli koştu jegi tırda baktılı bolgula işke aşık oyunlar kut bolsun üylönü toyunlar. Baktulu olgula. Kızıl darısın, karmaşkanın oruna beken bolup, ağlayacağın başına düşmeyi ayağıya apkar adam. Senin gönde söz topağalasın da. Ola, aylanayınlar, ağlayacağınlar başına düşmesin, dileğenlerge jetkile. Şonday ol dediler. Akkularday ak bolgula baldarım, adaşımdan sak bolgula baldarım. Kıdı, ıntımaktı, ırıskulu, bülödü, göp diregen bak bolgula baldarım. Aylanayınlar, dileğenlerge jetkile. Kağlagan maksatыңардын баары орындалсын. Ушул астыда берилген ата-энелерибиздин, ага туугандардын тилектеринин баары кабыл болсун. Бактылуу болсун Айланай. Жеңем, келиниңизге жолук салып коюңуз, сизге окшогон макпайган байыча болсун. Турайын. Келе кой, артына кетейин.
Geleceğin başından düşmeyin. Baktığını sağlayın olup. Kazanınlar aşkat olsun. Büyünür başkat olsun. Koruğunur koygot olsun. Çileğinler sütgot olsun anına gideyim. Karmaşkan kulunlar büyük olsun. Gele koyun. Bakılı olun. Gelinler çayına kaynap basıp dayanmayınlar. Soydu başlayın, gelgele basıp çayına. Gelin girgizgele göçürüyor. Hayvanayın alayıq, mına gelin alıp, uvarçız koyunuzga botpay turgan uaq, Kırgızda jakştакай салып бар, бата менен эл көгөрөт, жаңгыр менен жер көгөрөт деп, ушул 2 жашка батабызды берип коелу. Кол кармашып өткүлө, тилегиңерге жеткиле, саябандуу дарактай сан жылдарга өткүлө, болдуңар ак никелүү, өлүнбөгүн эзели. Kelgen kelin kut bolsun, altından kazan kömürsün, endigi uşul vakta arçadan beşik döngürsün, tütünü bulap tüölüp, oçokton otu öçpösün, bak karasın, kıdır dağrısın, var baladan, çok caladan saktasın. Kuday boldosun, eş jamandık boldosun aylanayınlar. Amin. Aytkanımız gelsin. Ata suyumuzu Ay, böyle de durmayın bana. Vay çarşaflar olsun alsın canım. Gel sen bir çarşaflar ayıkarız. Gel lan. Bulak tartarnası tuşuna batatlet. Toy verip atkanda ушинтип булак тарттырат. Кудай ушу биздин бүгүнкү көчөбүздүн ынтымагы кут болуп, ушу балдар ушундай булаңарды тартып, элге жакшылык тартуулап жүрө бергиле. Булакка бата тилейли дагы балдарга оюнду баштайлы. Ой, амин Кудай, амин. Аманчылык болсун, Кудай ушундай тилекти берсин. Тынчтык болсун элде, аманчылык болсун, сиздер чыркап турмушта жүрө берели. Амин. Амин, алтындарым, амин. Кудай жакшы. Tartıyor bilesler, çekten çıkıp etkenden em olup, out bulup. Hayır, birden giresiniz, kurukka. Oşan mı, amele sen oynayıp, жақсы tartı olap. Buna oyunu vardı başlaylık, komandarla salamlaşsın, salamlaşkıla. Aksay'dan Aksunkar'a salam! Aksunkar'dan Aksay'a salam!
çekişmene geçiniz ya. Aynen. Aykanlar gelsin aynen. Aykanlar açılsın. Baktım o. Bergen aylanayım. Kızımızda saltında. Balaga çapancak kıla gele koy. Uşuntun jakşına kayacak. Gel. Baldarım menen bir koşunu jep ketkin altındarım. Eme toyruş toyulansın. Malda otakıla altındarım. Gidip uşu malda otak toydu toy bilen ulay. Uşu digi ulaktı. Irkıtkan koroğa ırıs keşik çöttük. Bizden koroğa ırıs keşik düşsün. Bak senin de ak yolun açık olsun. Bak bu ol aylanayım. Cengişin mutlu olsun. Özgür. Bak ben çekişmene çıkılar. Menin ülküm, tınçtık süygön can ülkü, Kağlıganın, samaganın bir ülkü, Çar tarafı, çarbası gen bay ülkü, Töp gelişken, tört tülügüm ay ülkü, Uç kıyrına, göz jetpegen zor ülkü, Beyliginin birigege mon ülkü, Ebegeysiz, en kuvatlı, en güçlü, Düşmanlardın yüreğine o ülkü. Kim bilbet sancıralı köl örüğünün, samatıp sağındırıp tartıp göğünün, al ot koygon sezimlerge bir örüğün var, al menin aytuğğa arzdır ısık bölüm. Ellerin encülü köypeylikenen, ırıskı ağıp tırat törlürünün, kelgendi kucak jayıp tosuvalar, uzatak, uçun ulak, urmak menen. Aksayım, süygün ayrın baktı aylın, Kurçalgan ırıskıga baktı aylın, Söz jetpeyip körkümünü ayda verse, acayip ösü dösün sen ansayın. Aksayım, süygün aylın baktı aylın, Kurçalgan ırıskıga baktı aylın, Söz jetpeyip körkümünü ayda verse, acayip ösü dösün sen ansayın. Girip geldi, gürkürügün güzeye, bizge jetti aylımdın mayrama, elim sunup birbirine ırdeste, ötüp jatar ırgesenin mayrama. Kırmanımızdan da doldu bu güzde, cayetimiz malga doldu bu güzde, günü işte, günü görüp dayardık, aldın arka, gelip durat, üç köçü. Amansızlar be, Erman astın oğulları, kızları, elmi dövsün kamsız kılıp durganı, kıyın gezde kıy çalışta jol tapkan, kılım geçken, kırgızımdın muğundары.
kutmandуу keçиңиздер менен өзгөчө өнөр тапкан, аздиктеп талант баккан, ак иштеп дүйнөгө жаккан улуу уюткулуу кыргыз журтум. Карыбаңыздар, сандан санга жетип, даңкы далайга жетип, салтты улап келе жаткан Өргесенин күйөрмандары. Аксайым менен кутман жер, жалпы журт ыйык туткан жер, баатырын дүйнө тааныган көптөгөн талант чыккан жер. Аксайрыктар, жанасыңар жылдыздай, таланттарын тартуулайын деп ырырдай, жан дүйнөнү ойго салып терметип, көл үстүндө сүзүп жүргөн ак буудай. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Өргесенин күйөрмандары, кадырлуу Аксай айылынын тургундары, коноктор жана калыстар тобу. Атайын сиздер үчүн даярдалган Байтик, Бешеналы, Асаналы көчөлөрүнүн кезектеги өргесесин ачык деп жарыялайбыз. Демесе, бүгүнкү Өргесенин баалап, тең таразлай турган, караганды кап жарган калыстар тобу менен тааныштырып өтүүгө уруксат этиңиздер. Калыстар тобунун мүчөсү райондук, областтык, республикалык гана эмес, эл аралык кароо сынактарынын жеңүүчүсү, Yoğurmalay 2004 сынагында жеңүүчү аталган, Кадыр Түн фестивалында жеңүүчү болуп, деги койчу, көп кадыр кырлуу талант ээси Айгүл Асанкожоева. Калыстар тобунун мүчөсү, Жери айынын клуб башчысы, райондук өргеселердин эң мыкты катышуучусу жана боолоочусу Кытанов Сезимбек. Калыстар тобунун мүчөсү, музыкалык мектептин директору, көптөгөн